muri Rucuru rero haturutse inkuru ikomeye cyane y'umuyobozi wishwe urw'agashinyaguro. Ariko mbere yo kugaruka ku nkuru y'uyu muyobozi, yemerera nongere nkwibutse se wahageze, ni wamaze kuhagera, yemerera nkorere like kuraza kuba ukoze cyane. Iyi niyo nkunga mbasaba gusa mwese abantu mudukurikiye, like nicyo kintu cyonyine mbasaba. Niba rero wamaze kuhagera, nyemerera unkorere like kuraza kuba ugize neza. Niba kandi aribwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unyemerere unkorere subscribe uraza kuba ukoze. Aya ni amagambo abiri hano dukurikira bamaze kumenya, ntago rero ndibuze kuyasubiramo, hanyuma ahubwo nimunyemerere dukubite tubangura dukomeze n'aya makuru. Mubwire yuko muri teritwari ya Rucuru muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuyobozi wo mu nzego z'ibanze wa Kibirizi yishwe mu gitero cya nijoro. Abaturage bakaba batangiye kugira ubwoba bukomeye cyane. Ibi byabereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru, hakaba havugwa ko ari igitero cyaguyemo umuyobozi w'abaturage wo mu gace ka Kibirizi, nyuma y'uko abantu bitwaje intwaro bagabye igitero cya nijoro bikarangira bamuhitanye. Amakuru ava muri ako gace avuga ko iki gitero cyagabwe mu masaha y'ijoro, aho abagabye igitero binjiye mu gace ka Kibirizi maze bagatangira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byahitanye uyu muyobozi wari uzwi mu baturage. Kugeza ubu amakuru arambuye ku bijyanye n'iki gitero nuko cyagenze n'abakihishe inyuma ntago birajya hagaragara, gusa abaturage bakaba bavuga yuko Kibirizi ari kamwe mu duce twa teritwari ya Rucuru tumaze igihe turi mu bibazo by'umutekano muke, bityo abaturage bakaba basaba yuko hakazwa ibijyanye n'umutekano muri aka gace. Reka tumanuke twerekeze Makobora, nkubwire yuko butuvugana ibintu byamaze guhinduka no guhindura isura muri Makobora. Ubu tuvugana unyemerere nkubwire yuko igisirikare cy'u Burundi n'abaturage bakomeje cyangwa se batangiye kuyabangira ingata, barimo guhunga abihuta cyane. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi n'abaturage batangiye guhunga, barimo kwerekeza muri Tanzania banyuze mu nzira ya Makobora, nyuma y'uko ingabo z'u Burundi abarwanyi ba Wazalendo, FDLR na FARDC batinze mu mirwano yo kugerageza gufata Minembwe. Hanyuma izi ndwanyi zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zikaza gusubira inyuma zerekeza Ibaraka, bwa bukomeje kwiyongera mu baturage bo muri aka gace. Imboni yacu iherereye muri ibi bice yatangaje ko abaturage batuye muri sekiteri ya Tanganyika igizwe na Makobora na Rusenda kwa Ambogo abari guhunga berekeza muri Tanzania hakoreshejwe ubwato. Abatabashije kubona ubwato bwo abakoresha bahunga ngo barimo gukoresha inzira z'amaguru banyuze muri Fizi, Force, Bendera na Karemi. Kugeza ubu andi makuru aravuga yuko bamwe mu bayobozi ba Wazalendo ku munsi w'ejo bohereje ubwato bwari butwaye imiryango isaga 54 yose. Ibi bibaye nyuma y'uko hari amakuru avuga ko abarwanyi batwirwaneho na Alliance Fleuve Congo 23 babegereje cyane aka gace ka Baraka, ndetse bakaba bashaka kwigarurira banyuze mu bice bya Kabembwe. Ibibazo bivugwa mu ngabo z'u Burundi nabyo bikomeje kwiyongera. Hari amakuru avuga ko bamwe mu basirikare bakomeje gutoroka begereje agace ka Baraka banyuze mu bice bya Kabembwe. Ibibazo kandi bituruka ngaha biragaragaza ko abaturage n'ubundi aba basirikare n'ubundi ngo bakomeje
bakomeje gutoroka berekeza i Karemi no muri Tanzania, mu gihe abandi barimo guhungana n'abaturage. Koloneli Eliandi Zigiye uyoboye ingabo ku rugamba ngo yatanze itegeko ryo kwambura abasirikare bose telefone kubera amakenga ko amakuru ajyanye n'itsindwa ry'ingabo yaba yaragejejwe ku barwanyi b'intare za Sarambwe n'abasirikare bari ku rugamba, nyuma y'uko ingabo zidasanzwe zitsindiwe ahitwa Pwezero ngo zerekeje Ibaraka. Koloneli Nihorimbe cyane Nihorimbere uyu nguyu ayoboye iyi diviziyo yategetse ko abasirikare baguma ku rugamba ndetse bakongera kugerageza gufata amenembwe. Avuga ko amafaranga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishyuye Burundi adakwiye gutuma bata urugamba. Batayo ya 29 yari imaze igihe irwanira muri Minembwe, aho bivugwa ko yarasiwemo abasirikare barenga 100 mu gihe yari hamaze. Nyuma yaje gusimburwa na batayo ya 77 ya Tafoke, ni batayo ya 77 ndetse na Tafoke zari zaturutse i Karemi. Bakigerayo rero nabo ngo bivugwa ko drone yabateye ikabatesha umutwe igahitana abasirikare bagera kuri 40 dabani bose. Kugeza ubu ngo kageze batayo ya 11 kuwa 26 Nyakanga muri uyu mwaka. Ubwato bwavuye i Karemi butwaye ibikoresho by'ingabo z'iki igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko bivuga ko byari byaratanzwe n'Ububiligi na Afurika y'Epfo, bwafashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe hakoreshejwe drone itazwi ahitwa Kavumbwe ni muri Tanganyika. Ubu rero bukaba bwararashwe nabwo ni drone yo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Tubibutse ko agace ka Haut Plateau kagizwe na Rurambo, Gashama, Itara, Bibangwa, Gafuho, Gitoga, Bijombo, Mucyo hagati, Gatanga, Mugeti, Kamombo, Mikarati, Mikenye na Minembwe. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka munyemerere mbashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru yaragezweho muri aka kanya ku Ibendera TV. Ndabashimiye abantu mwese mwagizemo uruhare, ubwo ndavuga abakoze like, mwakoze cyane, ndavuga kandi abakoze subscribe abashyashya na mwakoze. Twerekeje ku musozo w'aya makuru rero, mugire umugoroba mwiza. Bye, ciao ciao.